Чуваш нации музейінде шешпелмеші ежелі шамрықсен театр ергелен ерінбе сағырвын білік шул шетнене халаланы құрау жылжы. Онда спектакль зенже костюм зенбе, декорация зенбе, шавбегех, сцена хүжінже эшпе теплінрек палашма болады. Чи қызықлы экспонациян берге Оксана Баскакова қалазагдардады. Курава хальдинмар шак вахытра учрыш. Шамрыксен театрынче пірімір спектакле сағырвын білік шул каялла ага уехен вишемішінче гыдартна. Уява артистем театр тусесем пухынчыш. Везем экспозиции пуянда косаклы пулныне балыртрыш. Келзегердесіне хамырын пурныш, хамырын театрный история көшімде тұқсадырады. Вот шава. Шак кухнерай бір, шабырнаппыр, шак сывлышпа бұрнаппыр, кураган зене буянладаппыр шак сывлышпа. Курава музейра тада театрда ишлеген пірле хатырлене. Візем пулдарулы хушканен пурнышне тірлі енжен сынлас тезе дырышна. Уйрамақ сцены хыжинже остазынбе палашма майбурри козықла. Куравра композитор, шевеш, декоратор әшесіне пызық тимлі хуйырна. Шабақ візем спектакльсіне азамлырақ тума бұлы жашы. Куравра нумайдарах артист осталых не мар. Театрда курынман эшсене хаклазабана. Костюм зем, мінле шелене, візене мін рейн шелене. Сцена жинже свет паузу курса, костюм зем пачақта урықла курынашы. Шан бада паянхи куравра візене тыца бұқма бұлад. Костюм зем тұрық театр истории бешіш мар, терлі халық елы ергебеде палашма бұлад. Конда Мольер да бур, чуваш классиги зень де бур, вырос классиги зень, авторы зень лартны костюме зень де бур. Биде интересли де кызыклы, тада де бур уйылмық бур, аслы зем вали лартны спектакль де костюм зем де. Кәжен, шинзене вали лартны спектакль де костюм зем де бур, таслихрак беренгілі, Канё Гурбунок спектакль день бур, Снежная королева спектакль день бур. Театр юнеребе кызыкланаган земшін, шавын беге хартесен сон үгерджігізем, юнершесен ескизезем тірлі документпа награда да интереслі бұлі. Кура виші уехешлі. Чеваш тенгіларым вали Оксана Баскакова, Вадим Владимиров.